Кыжал Мургаш районинче Аринин халық театры шербилік шулдулдарать. Артистем шавра жула шәне ішпек цейлмех палырдайшы. Нумайық пулмаш вара Арининсем электр хинчи чуваш сурумра бурнагансене туры пюрмен юраду спектакль кыдартреш. Шагымба візем сезона вішлереш. Аринин халық театры пенде дағыр жырвун закрымыш шулда ергелензе гайнада паянхи гунчен пір жарын мазыр ішлет. Пенде дағыр утмыл вишімі шулда ялды культуры жұртне Вячеслав Васильева ерце бумашан забана. Шав выхытра Петр Ванюшин режиссер булна. Хужар спектакле сцены жіне гларма везем чуваш драма театрын артизизине и хравлана. Премьерна бұхма Хайлав авторне Петр Осипов вадачынне. Артистем шине спектакль хадерлене. Хазен эшізембе ялран ялашитсе палаштарна. Пенде дағыр утмыл ултымыш шулда Арининды драма кружокне халық ятне бана. Сымахмай, унчен республикра шак сумла хизебе пер ялды театрда тивишмень. Вячеслав Прохорович утмылмыш шул Аринин халық театрын жетіріжать. Спектакльде вляны жүхне паянда нумай шул каяла хибек хумханадып, тетвыл. Рольдене гренме малдана шумула марча, каран уже хынықса жейтермер. Анде кадарцы бұлын берге ішлеме шумылырақ, мүлде бұлям алдыне кадарцы бұлын берге манжын евармары бұлям ашкын. Кужар спектакльда Ванюк рөліне бұляза, каран ялда спектакльда Валька рөліне бұляза. Вот Шамбек ішлемелі болчы ұты спектакльден жаншқалақ, түрлерін спектакльден шамрық рөлзен, мағал вадылдымда уже, вадыр рөлзен барашы. Хальхинже кураганзем Александр Портан хайлаведырықлартна тура пюрмен юраду спектакле хаклама булдарджиш. Вячеслав Васильев онда теп сынарзен женперне калаплать. Театрда баян шерембилик артист. Культура вуджахне сюнме бамаша Арининзем. Пулдарулы хушканенже шулран жул шамрыксем ешланаще. Пірре спектакле худшынзан чун театрах турдать тешевізем. Алексей Воробьев ушканра ултымыш шул. Вот теше урин театрынже шамрык качы замнашкалы герлдеше. Роль вулямашкан. Шавындан бушланжы деман. Чирлезі гайныбак, чирлезі гарымынде. Вара бір жылда ертермен. Панхи спектакльде Григорий рольне вулядып, цыган рольне. Теп роль темеле. Барон булашын шак Григорий. Ша сценария калпладып. Сценария лайық шин ролех ма, еврдарах клармашкан. Шкалузал жин рольне вулядып. Ша вахатра. Торги. Санаер забачапын. Нихшандаман шапайн екена. Анастасия Блинова гунда шичемеш классранба. Хальвал Чуваш патшалық университетінже, медицина факультетінже тватымеш курсра веренет. Ялды театр пурныжа илемлерек тывать, тетхер. Ибе пуршереде әлгірме тұражадып мәнжін десен күнда спектакле келзесен. Пөдім пурнышре ев ұрлық синеман загаядан. Сцена жіне туғадан да сценарба пурныма дыражадын сцена жінже. Наталья Чебакова да шубашкарда аспугать. Апла буленде репетицизене сектермеш. Эбе урин халық театрне вуннымыш классра верен жүхне жүреме бұшлана. Халде бе медкольшра верен де пулдасында урин халық театрне пужы вақытра жүреме тұржады. Маншақ театр кележет, мен жүндезесен ку халық театры пұрде туслы, пұрде бір-бірне пулшма тұржады приялнақ. Бұқсаларат бірді шағында шақ спектакльге шамрак яш качызем худшынны хызен зымағызене пәдімбех лайық қалыплаза қадартны пере төлінгерже. Хураган, бізембе бірле хурланжы, күллянжы. Арининды артистем сцены жінже віляма ядарлы пілу илмень. Візене рользене энендерюлі қалыплама Чуваш республикин тавадивишлі артизе Аркадий Андреев пулш сабырать. Вол вуным шулынде кунда режиссерда тұрыжать. Кыжал кергуне халық театры шербелік шулдулдарать. Шавражула Арининзем премьер бакетсе илестеллевле. Чуваш енглармвали Алена Артемкина, Артур Галкин.